Selamat hari Minggu mahubata, sonari ipukah kita ma ibadah ta. Mendoding kita mbani buku doding haleluya nomor 230 sia ayat sada pakon 2 doma ihop Tuhanku tonduihu. Ibagas goran nina ibata bapa bakon Tuhan Yesus Kristus apa tondi na pasing situ palangit bakon tanohon. Amen. Oh hamatean ijado hamonanganmu, oh hamatean ijado sorotmu. Tapi terima kasih mabani nebata napamonang kita humbani Tuhan ta Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Terima kasih mabamu halani doma italuan ham hamatean. Dosa pakon simbolis in merhitei parpuhonmu. Sing bema biar hanami mandopakon hamatean. Doma italuan hanami humbani hagolapan humbani haliharan. Janah paluham hanami humbani hamatean humbani hagoluhan. Rajai anjaha pargogoi ham hanami marhiti tunduimu. Asa ibagas hapor sayaun namang golu apa pembolusion nasitong hanami mamuji pakon manombah ham Tuhan Yesus si barmonang. Amen. Untuk makuria. Puji hitau se Tuhan ta, mandoding kita marhitai buku doding haleluya nomor 67 ayat sada pakon 2. Saina puji ma Tuhan ta. Saina puji ma Tuhan ta.
naparlobe. Audo Jehovah naibatamu nini naibata lang maloho mar naibata nalegan subalia. Paduahon lang malo ganaan lang malo kutihanmu barang ahalan naguriatat pakon na itanahon agi na ibagasbah pakon na iturun ni tanok anggo nagabi si sumbahon barang si baloson patuluhon lang malo subuton koran ni naibatamu anggo lang tiba jujur buhon hari mingguin ibagas na nama hari mahorjaon segala horjam tapi angko hari pa pituhon in hari persaranan ni Jehovah na batamu duin lang maloho mar horja ibagas kasadariin barang anakmu pe barang burumu barang narapon hoda lahi barang hapko na buru age pinahanmu pe age sinhuta na legan na ro huhutamu ay bagas nonom arido ito panay bata langit pakon tanok pakon laut apa haganuk isini dup ay marsaran do iya bani ari papituhon in kalani ay do ipasu-pasu na ibata Jehovah ari parsaranin anjahe iroguhon palimahon maningun pasangaponmu do nama torasmu ase martuah ho anjahadokah ho manggoluh bani tanoh na ibereni na ibatahu bam pamonomhon ulang ho mamunuh papituhon ulang ho marbakis pawaluhkon ulang ho manakko pasiahkon ulang ho ramanaksiyon hatana sotongon marimbang hasoman jolma pasapuluhkon lang malo uranmu rumah ni hasomanmu lang malo uranmu urang rumah ni hasomanmu barang narap konsida lahi, barang narap konsina boru, barang lombuni, barang hudani, barang ahape artani hasoman. Sonondo hatani nebata saltita nasabuluhin. Audo Jehovah nebatamu, pargogo nasotarimbang, anjaha parringis, nini nebata. Sai baloson kudo dosani bapani humbani genoparni. Rosi sundut patuluhon, rosi sundut paupaton, ginoparni segala namar sogam ni urbaku. Tapi holong do uhur ateni, bani namar ribu-ribu, segala namar holong ni ate baku. Naso malanggar titahku, rapma hita mangindo, ham tuan naibata, pergugi ham mau makurjaon tidak muai. Amin. Puji hitau se Tuhan ta, mandoding kita, mari te buku doding haleluya nomor 350 tolu ayat 1, 2, pakon 5. Marsorado tondo ini Tuhan tain. Sai
gereja jongjong. Martonggo mahita, sobotkon hita ma dosatta, hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata, pargogoh nasotarimbang, sito palangit, pakot tanaon. Nasusido ham janah paridup ni hurnu bagal, lang namin talup hanami roh hulebemu, halani bueni dosa nami. Ay gatido hanami lang martenger ni uhur hubamu, agepe domma iha taon ham ben nami, asepita ham hassa naibata nami, ulang marnaibata nalegan. Tapi gati tumangdo lang iha porsay hanami ham, marhitei na martenger ni uhur hanami, bani nalegan. Halani aido asero hanami hulubemu, masopot kon dosa pakon palanggaranmu, holong ma ateimu, say marpangulaki maurmu mangidah hanami, sasap hama dosa nami, anjaha patotap hama, haporsayaon apa tenger ni urnami hubamu, roh hanami mangindo, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus, Tuhan janah sikop-kop kanami. Amin. Tangar anjaha porsai hitama hatani naibata bagah-bagah pasal hasapan ni dosa. Ulang homa biar audo si paluaho, doma hudilo koranmu audo si madaho. Tapi doma iluzai hoau marhiti dosamu, doma iluzai huau marhitei hazrahatonmu. Ahu sendiri paloseihon palanggaronmu. Halani au, anjaha dosamu sengbe padingat-dingatonku. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganuk dosatta. Halani ai pataridah kon hitama tanda-tanda pergoluhan nabayu. Hasangapon ma bani naibata ibabu. Amin. Undul makuria. Mandoding useita, doding ta humbani buku doding haleluya nomor 381 ayat 1, 2 pakon 4 ringgas au pararatkon. See
tangar hitama hata nini bata narsar surat hubani Yohanes 20 ayat 1 das hubani 10. Dop ai bani ari parlobe dop salpu ari sabat laho masi Maria hutanoman giras sogot golap-golap ope gabe didah ma nadop tarakat batu ai hutanomanai jadi marlitun ma ia mangeakisi si Simon Petrus apa susian nasada nari haholongan ni urni Yesus anjahan ini mah huani si dia adong do membuat Tuhan in huntanoman anjah seng iboto hanami huja yayakat jadilah masih Petrus apa susian nasadanari gabe das masih dia hutanomanai narap marlitun do si dia na dua ai tapi hisahando susian nasadanari ai humbani si Petrus gawe parlobe meyadas hutanomanai jadi ipa unduk madirini ididah matibal pembaluti ai tapi seng masuk anggoya rohma homa si Petrus supudini imasuki matanoman ai jadi ididah matibal pembaluti ai ya hiyo pamalut ni uluni seng rap ai pakon pamaluti ai pulik do ai ilopit bani yanan nalegan dop ai masuk mahoma susian nasadanari ai naparlobe das hutanoman ai ididah ma gabe porsaya maya ai seng yarusi dia ope hata ni surat in namak katahon maningun puhodo ia humbani namate dop ai mulak ma susian naduai amin. Amin martua do nama nangar hatani naibata anjaha nama rimbagas kosi. Amin. Puji hita ose Tuhan ta, mandoding hita, marhita buku doding haleluya, nomor 330 ayat 1, 2, pakon 5, Yesus haposanku. Yesus haposanku.
riap maita jongjong. Saksion hitama hapor sayan tain songon nasi naksion ni haganup halak napor saya bani sabta nohon. Au por saya bani nebata bapa. Pargugona sutarimbang, nang palangit pakon tanohon. Au por saya Yesus Kristus, anak nebata nasadain, Indo Tuhanta, nanti bukon di Maria, sangganape haliapan, marhite ton binapasi, namanaron na parit, bani panorang sponsi selatus, ipar silangkon, mate anjah itano, turun negur turu, mulak manggolu bani namate, bani ari patuluan. Naik ke surga, anjahun dulisam menebata bapa, pargogon na satarimangin, hunjai maya mula magira, laho mengumi halak na manggulu, pakon nadok mati. Aku persaya bani tuni napasing, bani kuria parsadana pasingin, parsauran di segala napasing, bani sapan di dosa, bani parkuan yakula, pakon bani haguluhan na sangkah di dokahni. Amin. Hundul makuria. Puji hitau se Tuhanta, mandoding kita humbani buku doding haleluya nomor 452 hinor honni hamajuan on.
Salam. Ting-ting Huria GKP Cengkareng Minggu tanggal 4 April 2021. Napar lobe per duiton. Duit na masuk mingguan bahat ni 10.467.000 rupiah. Keterangan per duiton boy idak kita bari lembaran ting-ting. Saya pasu-pasu na batama duit naro sonai nama beresi. Napa duahon barita. Pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 telah lahir anak perempuan di dalam keluarga Juni Dermanson Saragi. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Nasiol si pemasaon Minggu 4 April 2021. Persembahan khusus untuk perpuluhan atau persembahan bulanan waktu kebaktian minggu. Senin 5 April 2021 Paskah Tuntunan. Ibadah Paskah Tuntunan pukul 10 siang atau 20 WIB. Pelaksanaan ini live streaming IGPS Cengkareng. Petugas ibadah dari sektor Cengkareng Barat. Model kebaktian ta model B bahasa Simalungun. Petugas selengkap ni boidah kita bani lembaran ting-ting. Rabu 7 April 2021 sermon lokal Majelis GKP Cengkareng masuk pukul 10 siang 30 WIB. Pembawa sermon Pendeta Sortaulina Damanik STH. Moderator Situa Nalom TB Sumbayak. Evangelium lawan Apostel 4 ayat 32 sampai 37. Epistel Podah 10 ayat 10 das 20 warna liturgi Silopak. Pelaksanaan ini virtual. Diharapkan Hagaduk Majelis asih hadir mengikuti sermon. Jumat 10 April 2021 Partonggoan sektor. Ting-ting paduahon Siol Marajabuan Pertongah Jabuan pemberkatan pernikahan Dodi Christian Saragi Pakon tunangan ni Dewi Permatasari Pardede yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 April 2021 jam 8 sampai selesai. Tempat GKPS Cengkareng. Pengkhotbah Pendeta Sortaulina Damanik STH. Pembawa nyanyian Situa Sardi Damanik. Piket Neperlobe Situa Rinaldi Purba. Piket Paduahon Situa Bilden Sinaga. Organis Desi Simarmata. Satgas Covid Situa Posman Turnip Situa John Tuahman Saragi. Perwakilan jemaat Hansuk Duri Kosambi 10 keluarga dan beberapa undangan khusus keluarga. Pelaksanaan ini menerapkan protokol kesehatan. Namang Ihud PA Seksi Bapa GKPS Cengkareng bani hari Sabtu tanggal 10 2021 dilaksanakan secara virtual masuk pukul 20 WIB. Narasumber Pendeta John Ricky Purba STH. Moderator Pendeta Jack Andre. Tema mewujudkan persekutuan dan pelayanan yang berdampak di tengah pandemi. Diharapkan ubani ita anggota Bapa masih bergabung sama ita bani acara piaon. Ting-ting tambahan angkodong kita nasiol marbibel baru boy cupa hita bendahara tersedia do bari bendahara ta. Sonamai ting-ting bata ting-ting selengkap ni boy dah kita bari lembaran ting-ting tabe. Martonggo maita. Terima kasih bamu Tuhan bani hidup ni urmu boy hanami jon maribadah bari minggu Paskah na parlowe Tuhan. Boya nami martatap muka ijon sunaya ge hasoman nami na beribadah di rumah Tuhan pasu-pasuham ibadah nami Tuhan jadi persembahan nami hubamu Tuhan pasu-pasuham huma jemaatmu namam bere pasu-pasu na Ibrahim untuk kemajuan ni huriamu Tuhan setong-tong Umar bagal Tuhan, huria ke Cengkarengon.
Tuhan age sonage program daduk tetapkon ibagas samingguan Tuhan hama tongtong mama sumasuin nasi boy mardalan ibagas najenges saya Tuhan kinai tawaron nami maambilan humbay pandita tong pasu-pasuan pandita nami lalu palaskon hatanin nasi boy tongtong jadi bohal bayi perguruan nami matungku nami Tuhan palaskan nami ibagas goran anak Yesus Kristus Tuhan nami amin. Jadi songon nasomal libatta adong patupuhon bagal ni hurta tene huban itu kan sadarion aima perpuluhan persembahan bulanan. Jadi masih pasonang kita martonggo mahita hamba panami namarianan naguriatos. Terima kasih bamu Tuhan. Marmalas nyuhur kanami sadarion. Memperingati perpuhon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Matalu hamatayan. Luar biasa doham. Hal niai lang terbelang terima kasih kanami hubamu. Halani malas nyuhur nami. Halanya Tuhan panorangon si holdah nami mengundosan hubamu aima persembahan bulanan atau perpuluhan na may rencanahon kuryamu dalam rangka mendukung kegiatan dari tugas panggilan gereja GKPS Resort Pakon Kuryamuon halanya Tuhan Ibu Tohamdo kedan nami sonari adong na marminggu secara online live streaming adong kumahan nami roh rumah mua. Tapi yakin Tuhan nami malas beduhur nami semua kami cukat cita karena kami merasakan bani segala tempat doham roh sihol matarhunon nami persembahan nami perpuluhan agenai rumah agehan nami ijon yon dosok kanami humbani bulak ni hurnami tulus ni hurnami halani pasu-pasumu ibu Tuhan nami setiap merpambahenan hubamu dalam nami duai majalohon segala na perlu bani guluh nami halanyai Tuhan tatap hamhanami hagenu segala na yon dosok kanami pasu-pasuham pakai ham dalam rangka pelayanan itu tengah ni kuryamu labi pasu-pasu ham hanami hagenup pajok kulubianon asil labi robu ini na terbek kanami itu tengah ni kuryamu halanya terima kasih maham terpuji maham tonggo nami persanami hubamu pitahi bagas goran anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Pai mamandoding kita tangar hita lobe lagu puji-pujian humbani sektor Duri Kosambi. Panorang ibrah nami.
mai tangar hita ambilan mandoding kita doding ta humbani buku doding haleluya nomor 70 ayat sada pakon 2 doma talu hamatean. Martongko mahita. Dami ni nebatana terlebih humbani haganup hauhuron. Ima maramat konuhur pako pikiran na siyam. Ibagas kitu Jesus tuateng. Amin. Salam. Hata ni bata ambilan hubata sa deryon. Bani na maparingati perpuhon ni Tuhan Yesus Kristus ay manatarsurat bani Markus 10:6. Ibuka hayat siya das subani sapulalu sunom may sobuti jay. Ipatuduhkon Jesus dirini bani si Maria Magdalena. Dopuho ia girah sugot baniari parlobe ni mingguay. Ipataridah koma dirini parlobe hubani si Maria Magdalena. Hun bani do yusir ijia pitu setan. Ia pe lahoma patugah konai hubani halak namak kasomani Jesus sinan namar horuan jahat tangisay. Tapi do piboge si dia na do mula manggolu hiya anjahay pataridah kon dirini bani si Maria Magdalena seng dong persaya si dia. Dupay pataridah kon mo se dirini bagas rupa na legan hubani dua halak humbani si dia. Sanggalaho si dia huhuta na legan. Jadi lahoma si dia patugah kon na masaay bani na leganay. Tapi seng persaya agi si dia. Ipu diniay pataridah kon madirini bani na 10 sada ay. Sangga na hundul si dia mangan. Ipisang ma si dia halani hurang. Persaya si dia. Anjaha hekeng uhurni si dia, eseng persaya si dia, bani halak na mangidah si dopuhuay. Dupay nini mahubani si dia, laho mahani mahusap duniaon, ambila ko kanima ma ambilan na madeyarin bani sagala na tinokpa, na persaya anjaha tardidi dapotan haluaw.
Tapi nasa persaya kona uhumdo. Marhition ma tanda na mangihut bani na persaya. Marhite gorakku usironni si dia do si bolis. Anjaha marsahap na baru do si dia. Jeputon di si dia dulu. Anjaha agepe inum rasun hamatean. Seng palamahua si dia. Tapi honon si dia do tangani bani na buritan. Gabi malum ma si dia. Aima das. Perlu be selamat Paskah ma hubat taganupan. Selamat Paskah. Age hubani na siyam nai rumah. Tene harap duhur ibagas malas nyuhur hita ganupan. Age har rumah maribadah. Age pe hita na i rumah panumbahanon. Lalu malas suhur perhitihon ni semangat tatong. Age marhitihon ni kehadiran i rumah panumbahanot tene tanah sada sektor pion. Termasuk age nasyam na maribadah i rumah. Sadidop niuhur duai pakon diberi Tuhan kesempatan. Age pe mungkin hubungan. Lalu kadang diar, kadang lang. Tapi yakini hita Tuhan marhorja. Marhitehun ni haganupanay. Ya, jadi salinari tok kanami selamat Paskah ma ubata haganupan. Nasyam masoman nai haholongi tuhatta. Adong istilah sono. Kebangkitan Kristus berarti surga bukan angan-angan, tapi kenyataan. Ya, perpuhon ni Kristus anggo persaya do hita meyakinkan bahasa surga adong dua, ya itu ada. Masih iba yang kok kita lape sedia perdalanata sonari. Lalu tapi kita mau ke surga, songon na yalami tuhatta bani percakapan-percakapan on. Lalu ma lain dunian. Jana disitulah puncak malas ni hurta. Nah, jadi nasyama soman lang ge taroto hita surga ning surga halani bahak do halak na marugama sonari taroto tene. Tapi kita tidak. Kan di tengah kita situasi pelagi rairon penjelasan tentang agama lang jelas. Akhirnya banyak orang berbuat lang sesuai kubani harus ini Tuhan. Ya lang damai. Nasya sama nego hita lang. Jangan hanggoy tindak lanjuti hita usion. Lalu kita kan lang berharap kun dunia kapihita. Kun dunia. Anggodong na marharap pitah kun dunia. Sebenarnya omma kadang-kadang perugamaan penuh dengan kemunafikan. Kecewa doholi hita. Alani gune tanahon do dabo piholi ganu panai. Lalu songon bayang ko kita sonai desai langsungon ide hita ma luar biasa ni perpuhon ni Tuhan Yesus Kristus. Ya, nasya masoman ang ibanya bilat tahun, ya kan anggo lang puhol Yesus sudah bilang ngerti ni hitaon. Ya. Tapi perpuhon ni nasya masoman adong ge mitoro kekuatan hubatan. Ya, na pertama hugoran ni John. Coba hita lo si Maria, Magdalena, agi susian na duon na huwi maus, pako susian ogen. Mamadele si dia. Makecewa. Nah,
Nasiam masoman ay gati kita kecewa sebenarnya kan halani dosa. Amin. Ang gulang dong, kui perpala-pala do hita lang merdosa, enak hidup. Iya, jadi memang hidup. Ang bahasa Yunani siyo nasiam masoman hamartia. Mana ihapus Tuhatta. Agi begelhinan dosata. Kalau kita mau membuka diri. Kan nasiam masoman gati sebut karena dosa kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Dong do kemuliaan ni betul. Tapi hal ini dosa magumay. Kemuliaan ay lang tertuhor marhitehon ni. Ya, duitay. Hamartia isobu jon kehilangan jati diri. Kan ondo ang bangsa Israel ijasi dia kehilangan jati diri lang mergogo. Pakon kehilangan sesar. Bahkan aku perdalam hiton na siya masuk. Mas ada malas ni urta. Aku hinankan hukum. Ado isu butai ge hukum tabur tua itu. Tabur tua itu kan. Aku pala terjadi tabur tua humasonari kemejangin doa. Ya, tapi itu sudah diselesaikan Tuhan. Mas ada iha malasok kita. Iya, meselesaikan genupan. Yang guhinan generasi ketiga, keempat, terus dua ini nih. Kalau ni perlahota, na do naligak ko. Ya, jadi mas ada iha malasok kita. Lagi si Maria Magdalena nagi susian na dua ipakon naliganay. Sebenarnya hapung tumang pahak desida halani isaloseon dus. Jangan mas ada sebenarnya hal-hal na penting kita nomor gereja. Mana paling utama gereja jongjong. Tuhan bersedia marhiteun ni darohni lahu mengampuni kita teh. Ya. Jadi nasiam masoman mana pertama. Napa dua anggo langit pat orang iban dia bila tahun tapi kan sumber kedamaian. Omane horjahon bani perpuhonai. Kan mamonggo-ponggop susianay ida. Si Maria Aipe sebenarnya mah pesimis ba. Nah, jadi anggo dong jarah kan itu membuktikan bahasa nejarah yai memerujung. Kana itu. Langa dong pikiran ni menggolu ay. Ya, mamandole. Panorang ay marbuni-buni si dia. Panorang ay atau kita mah lang be panjang sebenarnya. Lalu pikiran ni si dia, harapan ni si dia. Lalu tapi nasiam masoman marhite perpuhon ni Tuhatta Yesus Kristus. Etong ni lagi sunarihon dia alami kita. Ada semangat. Ya, ada semangat. Halani nasiam masoman iba ni pikirat tauge. Marmasam-masam dudong ba ni pikirat tau kana itu. Adong do pikiran na diar, adong pikiran na lang diar. Adong pikiran na masam ijo. Ay masih perpuhon ni Tuhan Yesus Kristus ay on map filter. Pakon berkekuatan padohon segala pikiran-pikiran nama diar, nama sambur. Halani ay berkumpul pikiran nama diar. Dia siam nunggu nahinan lang persaya si dia. Lu pikiran si dia halai da buru do makatahon mapuho Tuhan enggak ada itu nih kan. Senarion da buru, tren da buru hebat ini. Lunggu si sianai lang persaya si dia terus dia mah si Mario. Iya. Jadi anggo istilah nalegan iha tahun sebenarnya kekuatan surgaon atau sedia pikiran taibaga saya ay menai faktor sa istilah sonari ya tahun detoksifikasi iramu ibagas itu bisa mengalahkan pikiran-pikiran nalang cenges, pikiran-pikiran maaf, pikiran kotor, pikiran persedahon, pikiran
nalang iya pamalasu. Jadi na siya masoman at ini yang gue pikiran nama DRG boydo hita kecewa, boydo hita kadang sampai putus asa, tapi ada tong pengharapan semangat semangat nah surga ya. Jadi na siya masoman mendapat guahon menayalami kita semangat ada saat sulit-sulit ini ada semangat. Jadi dia itu duhuli semangat ai anggo senari sobut semangat mabenimun kan boy duai ya lami kita duai kan ya sunai maha percaya non on hal na penting on ibani jiwa ibani pikir pakon na petuluhon anggoy Johnny sobut husobut ma kita kan bebas mandiri hidup, kita kan bebas, kita tidak terjajah ya. Jadi istilah biasa disebut kita tidak merancang. Kalau kita tidak merancang rencana hidup kita sendiri, kemungkinan besar kita sudah jatuh ke dalam rencana orang lain. Jadi yang menggunakan jajah nalegak kita. Alani na siya masoman ay ba hita marpikir jagunat tong kasoman naligan. Padahal mungkin potensi na dong iba yang derita sama-sama luar biasa. Ya, ba suna. Geti hita pitah mangida malas nyuhur benia soman naligan. Tapi dia na siya mapotensi holi beni susianon. Luar biasa potensi si dia. Duniaon gegir bisa dirubah. Halani hatane bata. Jadi na siya masoman na perlu lebih wa tahun ni John songon holong ni bapa ubani ni umbah ni sunai maholong ni Tuhan ubani setiap halak na percaya ang ubani bilan non boy atau kita ada dalam rencana Tuhan. Amin ya. Jadi ang ubani ayat na somalay i baca kita kan ang Jeremia 20:11 sebab aku ini mengetahui rancangan-rancanganku ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, jadi sama-sama mana perlu kolong duhur ni Tuhan hubat. Lang paligurani hita na hadu situasi tasonari. Tapi songon bapa huban ini ombah ni sunai doholong ni Tuhan hubat teganu. Ya, jadi semangat mi teganu. Go na siam huida semangat do ita terus sidon. Lagi gerejaku di dalam do berubah tini. On baru dari bangku nyor rahomon. Lalu pembangunan nyopi mah luar biasa. Tabah mah bangku mah jenges sama sono. Itu kan tanda-tanda semangat itu. Tanda-tanda mengalami kuasa Tuhan. Tanda-tanda namar gugu Tuhan bani guluhta. Halani boto hita bahak do pasu-pasuni Tuhan diberi hubatta. Halani ai kan adong do rasa terima kasih ta hubani nebata. Ang istilah na somal ya tahun. Anggo memperingati memperingati hari raya gereja. Lang pitah merenung kita. Tapi mengucap syukur, ya, memuji Tuhan. Halani gue merenung mungkin 2 bulan nari lupa. Tapi gue mengucap syukur, memuji Tuhan lang marna lupa. Karena itu sudah ada di hadapan Tuhan. Amin. Delo malah syukur bani perkembangan on terus tene. Tentu semalnya gue bangsa Israel tadi dia do perkembangan rumah penumbahan pakon perkembangan rumah tangga tabi pako pribadi tersedalan 2 ya anggo makus magereja mak tene makus mau maganu halo anggo lang segari John di rumah tapelang segara terpuji ma Tuhan
Paduahon nasyam masoman ayat 15 das subani 10. 15 das subani 10. Jadi butuh kita kekuatan. Kalau nak kinai mau sobut sada maberedam. Lang pita hata-hata damiai tapi betul-betul. Paduahon dopai nini mahubani sidia. Lahu mahani mahu sab duniaon. Ambila ko kanima maambilan nama diarin bani sagala natinopa. Na persaya ang jahat terdidi dapotan haluahon. Tapi nasa persaya hunahun. Na siya masoman kan Tuhan langong kasalah menghunjuk ise do susyan. Ise do muri. Ise do halak na persaya. Jadi kan orang-orang na berharga di lobini Tuhan genupan halak na persaya onda. Amin. Marga gun pito. Ang istilah tanah somal. Kau yakin aku alami duai. Nasyampe pasti alami nasyam duai. Kita ini kan dipersiapkan Tuhan, banyak rencana Tuhan bagi perdalanan di gulut. Dipersiapkan. Geri nama dia lang pada sonia hubani na leganda. Hubani halak na manghutonia. Na siya manggusi Maria Magdalena, sa dukah niyon kan monggay pakaluar haba na setan. Lagi ben tekston na kinay 70 setan. Kanay do. Iya. Na duope umma malala mungutungu da sida law jalan em mau saya do non sapero Tuhan Yesus ay hamad do na sang maboto na masa i dunion nin. Kanay din ni si dia. Lalu susia naik pelala dulang persaya si dia, pikiran ni si dia lang. Cengis. Ya, tapi nasyam masoman luar biasa do hitau ni pagi. Kita dipersiapkan. Aduh, bahasa-bahasa nasoman lain untuk kepala. Bukan untuk eko. Sonaidu bani horja. Ibere horja hubata. Tentu halani yakin do. Iya hubata. Jadi nasyam masoman hugoran piga-piga hali John. Artini ibani penyuruhan panggilan ni Tuhan hubata. Marhasoman pasu-pasu gan panai. Ada berkat di situ. Tiga-tiga sobuti John kubani susian ni Tuhan. Kubatta hita halak na persaya. Pertama John memiliki prinsip hidup. Ya, memiliki prinsip hidup. Langasal sau ni horja. Tapi kita berani atak natalu pa hita tanohon untuk hasitongan. Ayo kan? Halo. Itu prinsip itu. Enak tumang nomor prinsip. Ya, nasong nomor prinsip do nalang enak. Jadi dalam ni pasu-pasu. Jadi nasyam masoman gebaran di jol masonari kan ondo per tantangan ibadah banyak sekali enggak berprinsip. Gereja agama-agama mungkin dipakai hanya untuk kepentingan. Padahal sebenarnya orang yang berprinsip itu tahu aing gume pasangat pita Tuhan ana perlu bata ibere mahubata amin. Halo. Jadi kadang-kadang nai palubihi itu kepentingan tetong tading memuliakan Tuhan halanya semakin terbatas. Ya umma halo pestong konot tadu keadaan di parugama sunarion memakai agama untuk kepentingan-kepentingan pribadi ke bak dosunari. Lalu memakai agama untuk memecah belah. Memakai agama selang holong uhur di hubania soman naligan. Ay lang namar prinsip. Memang adong do dapotan halanianya. Tapi kan itu kan enak. Jadi nasyam masoman dipakai berprinsip. Umma makna perpuhona itu nih. Pakonda berdua hon cucian itu kan Agus sobuti John dia mampu bersaksi. Ayat 10 pakos 10 tolu nak kinai me sobuti bani tekstal. Ayat 10 ia pelahoma patugah konai hubani halak nama kasomani Yesus sinan namar horuai yang jahat tangis. Baru 10 tolu jadi lahom masih dia patugah kon nama saai bani nalegan.
Tapi seng percaya age si dia. Jadi perbuatan tangan Tuhan saksi kita dua. Saksi akan hal-hal na berani dua. Keberanian non mabiri pasu-pasu di batai. Saksi na siya masoman iya iperlengkapi Tuhan dua ini. Bani hal-hal na luar biasa. Jadi Oma ida hita gisunarion. Ya harapun kita bersaksi tentang pembelaan itu kan ubata. Jangan marhitihun ni kesaksian ai. Ya bahak pertumbuhan hapor saya pe cenges. Kenen. Jadi nasya masoman omana peduahun pakutna petuluan ada keteladanan. Adong dos ada tuluh makataos sono. Sebenarnya ni sejahtera pasti dubayak kita nih. Tapi kita na marugamon banyak sekali hanya mengetahui apa yang dikatakan Tuhan. Tapi lang ramah kerja. Anggo kerja kita duai pasti sejahtera. Ya, jadi nasyama soman Oma tuluh sonari. Halani sopak do tuluh hukum dipakai hatani bata untuk dalil-dalil, untuk perdebatan, pakun naligan. Lalu apalagi tuluh ibata sonari kan dikembangkan perbuatan. Agi tuluh na India. Lalu perbuatan, pengorbanan. Oma atini naidorong ubata. Pakos sadanari na siyam hasoman terus didorong menjadi pekerja keras, bahkan mampu menderita halani mengabilakon abilan nama dia. Jadi na siyam hasoman ay dalan di pasu-pasu dugan pa na ay gulang menderita langadong hamuliaw. Amin. Halo, gulang adong penderitaan langadong hamuliaw. Mate tuhata. Eloy tanom puho kumbani na mate. Puho iya hamuliaon. Ya may tongah-tongah ni kehidupan ta i dunia. Jadi na sama-saman na peduahon sebenarnya banyak sekali jalan berkat kepada kita. Maharga kita lubi-lubi nih buat. Ya kadang-kadang on sada kekuatan dibanding gulut tahun ay sebelah nama kargayau ini kan. Langgar gaya sama kita Tuhan makargay kita. Amin. Halo, hargai Tuhan do kita. Ay matadani harga ni pala mati iya. Halo halani kita. Napatuluhon nasyam masoman anggo ayat 10 iso butijon ibere duh bata kualitas hidup na luar biasa. Anggo tong-tong dorahita kualitas hidup dong pigi-pigi jon mengusir setan. Ya kan sebenarnya ma pengalaman na somalon magu disibu idu dikut tumang pe lari disiboli saya kan. Lalu kita mau pengalaman ay binasawari bahak do halak nai goki sibolis. Tapi halak lihatan ni bata mabir do sibolis. Asal tulus sita. Coba hita. Lagi dong na tahun. Martong ko hita ijay. Tulus hita ijay. Lari dua. Kedua, isobuti John berbicara dalam bahasa baru, lang di bahasa lama, lang di bahasa biasa. Aku bahasa lama kan kebiasaan, bahasa lama sunai macarani hubakun ini, lang bisunai. Bahasa baru, ya malah suhur, aku lebih mersangap Tuhan. Lang lauhita, kan bahasa lama dua. Ulok
boy takap, racun lang pamatay. Maksudnya ini siya masoman kuasana luar biasa. Halani misalnya minum racun kita mati, hamati apa i-handle. Ya, pakon nasya masoman menyembuhkan halak-halak na buri kita. Nasya masoman nanggo terjemah konon orang-orang bijak, orang-orang memiliki kualitas hidup yang luar biasa, orang-orang yang memiliki SDM na luar biasa. Yalami tak lang yalami hitaon, halani hapersayaon. Gabi pasu-pasu bani Tuhan, pakon pasu-pasu bani asoman naligan. So na kehidupan. Ang bahasa-bahasa naligan, disebut senon. Ya, kualitas hidup ta ay halak na memengaruhi kekayaan bukan hanya materi. Bahkan kemerdekaan adalah kekayaan sejati. Ya, bahkan kemerdekaan adalah kekayaan sejati. Ang Bani Ayub 30 may 10 misebut. Juga engkau dibujuknya keluar dalam kesesakan, ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemah. Itu kualitas hidup. Iboto ahadi si porluna. Depai hidup adalah perjuangan, perjalanan adalah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, maka lambat laun kita akan tersesat. Kan bijak dua, luar biasa dia. Berjuang dulu kita bani guluh, tapi bani perjuangan harus ada pengorbanan. Anggolanga dong pengorbanan, sesak dulu. Semua ulak ko salinari. Mas ada kekuatan tangguau mengidada. Tonggota gubui terus nasiamon, gigapes, cengkaringon. Lalu GP. Lalu sebenarnya tahun ini Bapak Perang Erta deposi salosion lapi nikmati genupan secara puas. Tapi mau terjadi COVID ini. Iya, mau terjadi COVID. Jadi rubah nih kita berkorban, berbuat. Sebenarnya lebih segar bani kehidupan toh. Anggula bilang pasti urah-urah tersesat. Dupai jangan pernah mengeluh dikala adong si pikir honon. Lihat saja Kristus yang taat dan tekun, agipi bani siksa, tapi dia berdoa kekutata mer tonggo tene. Ya, jadi ulakon memberi nyawanya untuk menerima, memberi nyawanya untuk menerima pakon nalegan, menyenangkan seseorang melalui suatu tindakan adalah lebih baik daripada ribuan kali menundukkan kepala dalam dua doa. Menyenangkan orang lain. Jadi nasyama soman potension dipersiapkan Tuhan kubata. Ya, persiapkan Tuhan. Oma haguguhata, oma haguguhan ni gereja. Halaniai iharapon kubata. Songon na huwa tahun na kina perlu, mari kita mencari Tuhan. Hati ini maroniat Tuhan ay mencari Tuhan. Songon si Maria Magdalena on, agi sisian on genu. Kan pikiran ni dia cerah. Halani ula-kula dolala ko bani Tuhan. Langsa hal itu mah. Masih pajuk pa si Maria, pajuk pa ko si na dua jalan yang mau say. Dupai genupan susian ni. Lang pitahay terus. Anggo sebut sonari hapor sayot tahun nian, hapor sayon merindu. Si holat tong kita hubani Tuhan. Jadi pikiran na sonoma kadong be bata ase perpuan itu atas Yesus Kristus milik tadamon. Dan perpuan itu Yesus Kristus memberi semangat. Perpuan itu atas Yesus Kristus memberi malas nyur hubata haganupan. Omatan Tuhan na boy kepada subata sadarion. Tuhan mamasu-masu kita haganupan. Mertonggo mau sehita. Marulakulak hanami makataw terima kasih hubamu Tuhan. Dometang hanami
hatamu bani perdingatan perpuhon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan na i perlengkapi ham susianmu haganu agi pesuat situasi terjepit, situasi bingung, situasi susah si dia ipatari hokam diri ni ham nama puho mabiri hadamean, mabiri wawasan, mabiri masa depan yang baru, mabiri harapan ubani susianmu marulak-ulak ijupa hokam si dia Tuhan halani ai alami si dia nadom mapuho doham roham hubaga suhur pako pikiran ni si dia jana ibu Tuhan nami marhitihon ni sejarah luar biasa si dia ipake ham luar biasa kehidupan ni si dia boy mewarnai kehidupan dunia halanya Tuhan terjemah hokam hatamuon kubernami hagenu berbagi-bagi persoalan kehidupan nami Tuhan terlebih penorangon berlanjut depe pandemi COVID-10 sia langi butuh nami adigan depe salose nion dampak nion mayalami hanami Tuhan bahat kekhawatiran ketakutan nama terjadi pakona terbayangkon hanami homa halanya Tuhan tetap ham hanami genu tetap ham kuryamuon hagenu ase bui dah hanami tong naholong duhurmu hubernami ipasu-pasu ham do tong hanami ipersiapok kam do na terbaik sihol niur nami ipasu-pasu ham pemerintah nami dalam rangka melanjutkan cara-cara untuk mengantisipasi membatasi penyebaran pakon nalegan janah pasu-pasu ham hanami haganupan asibuy humay horjawak kanami sadalan na iaturhon pemerintah nami terlebih panorangon masa-masa vaksinasi hanami homa si mardalag ganupan ibagas na diar Tuhan pas-pasuham kuryamu haganupan Tuhan butuh hamadong piga-piga nahurang sehat perawatan di rumah untuk penyembuhan situa emeritus zaman sen sumbayak Bapak Ramlan Saragi Bapak Perdinan Apoh Saragi Bintang Neo Silalahi Inang Annaria Munte Situa Ferry Diarson Purba Nyonya Jaulin Sumbayak Boru Sipahutar Bapak Helensius Purba Bapak Denis Hutapea Inang Holly Lim Boru Purba Bapak John Freddy Damanik Inang Samas Yohanna Damera Purba Rawat Jalan Bapak Situa Emeritus Sabarudin Purba Rawat Jalan Inang Nyonya Situa EM Sabarudin Purba Boru Prajagugu Rosani Boru Sinaga Berobat Jalan itonggoh kanami haganup si Dion Tuhan butuh hamdo keberadaan ni si dia haganup butuh hamdo pernah buritan ni si dia homa ibu tuh hamdo homa ahna perlu bani kehidupan ni si dia surah-surah nami Tuhan berhampu bani si dia hamaluman pakai ham perawat dokter na merawat si dia rosi obat numa pakon sedang pakon nasihuli pake makorhon hamaluman ubani hinaholongan ni hurnamion terutama Tuhan kunjungilah setiap saat marhiteon ditut dina pasing asis semangat tong si dia agenu janah yakin janah ihapus si dia naik hasamani hamdo tong si dia janah berharap tumang kanami hamba pamalumhon si dia Tuhan mertonggo mahanami hubamu
Tuhan. Bak dumalas niuhur humay bireham. Tengah-tengah ni kuriamu. Adong piga-piga hinaholongan ni hurnami marulang tahun kelahiran. Pakon pernikahan. Kelahiran Sania Trigilmat sama Selfrida Purba SHMM, Alprinaldo Turnip, Maria Francisca Tambunan, Pantun Saragi, Fanny El Frilia Purba, Situa Jaharap Sagala MM, Deprel Suryadi Silalahi, hari ulang tahun pernikahan Andohar Purba Rini Sinaga. Tuhan, terima kasih bamu bani pertambahan umur nayon besok kam agi ulang tahun pernikahan. Ganupan ay halani holong mudo ay. Tuhan, luar biasa ham. Halani ibu Tuhan nami bahak rencanamu. Halani beri ham hidup niur kubani hinaholongan niur namion haganup. Halani pasu-pasu ham si dia haganup Tuhan. Sehat-sehat. Segala rencana-rencana ni si dia bastu ham. Margugu matong-tong si dia. Janai bagas malas niur si dia. Pasu-pasu ham. Ahane surahon niur ni si dia haganup. Pakai ham si dia ganupan. Luar biasa dalam rangka meneruskan kehidupan on. Yakin Tuhan nami, ijon itong gohok kanami, si dia mama beri semangat hubani si dia hagano. Lagi hubani hari ulang tahun perumah tanggaon Tuhan. Pas-pasuham keluargaon, hamma tong bastu, mamasu-masu si dia. Pakai ham rumah tangga ni si dia, rumah tangga nai goki, holong. Janak tu tina pasing mar horja ipas-pasuham saganupa pamarencana-rencana ni si dia. Tanah terima kasih bamu Tuhan mertongko doha nami hubamu. Hama nama masu-masu hanami haganupan warga Indonesia. Pas-pasuhama sedame hanami meneruskan kehidupan jagayham hanami. Kumbani hal-hal nasong mader Tuhan, pakai ham buih nami gabe saksi itu tengah-tengah ni kehidupan nami koma buih labin marholong buih koma labis sadani hanami hubani ganupan kasaman nami na dong Indonesia dan bos dohur nami ipakai ham hanami gabe saksimu itu tengah-tengah kehidupan dan pertongkoh manami Tuhan. Pas-pasuham perdalan ni horja tengah-tengah ni kuriamuon. Pas-pasuham PMJ pakon keluarga ni si dia. Pas-pasuham haganupan majeli jemaah. Pakai ham si dia semakin luar biasa meneruskan pelayanan ijon Tuhan. Asyik apa HP horja na horjahon merdalag ganupan ibagas na diar. Jana makorhon hasangapon hamulyaon bani goranmu. Bereham tong-tong hubani si dia gogo. Pasu-pasuham si dia huma Tuhan na si buy meneruskan horjaon. Halani ibo Tuhan nami horjaon menentukan perdalan ni generasion. Perdalan ni kehidupan nami. Janah yakin Tuhan nami orang-orang yang semakin rendah hati kepada Tuhan itu akan Tuhan persiapkan menjadi SDM na luar biasa itu tengah-tengah kehidupan on. Halanya Tuhan, kata pahapi program-program ni kurion, lagi pembangunan pakon meneruskan pembangunan, sadama si dia, gok holong koma terjadi John, saling marsitonggoan, ase John hujanan, yakin Tuhan nami, kita beham pasu-pasumu huban nami hagano. Sadar doa nami Tuhan, perdosa na bagal doa nami haganupan. Hama papasingkok kanami asi talup pa nami manjalo pasu-pasu na humbang. O matonggo nami Tuhan na pada sa nami hubamu. Pita hibagas goran niya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Paima yondosok kita galangata tar kita melubi hata ni bata nagabion jolan bata laho manggalang. Tersurat bani 2 Musa 25 ayat 5. Patupuhanima ma kun benima galangan hubani Jakoba. Barangise narosuh puhurni iboban ma galangan hubani Jakoba. Sonari yondosok kita ma galangan. Riak mahita jongjong. Martonggo mahita mangundoskon galangata hubani na bata. Hamtuan na bata bapanami paridop nuhur harohan ni sagala pasu-pasu. Terima kasih mesembah kon hurnami hubamu. Halani humbamu do jalohanami pasu-pasu nagokandear pakon nalaingan. Bani panorangoni sembah kon hanami do hubamu nagabe galangan nami. Diri nami pakon humbani hinadungan nami na do pinairimi. Pasu-pasu hamba galangan na nisembah kon namion. Gabe galangan nama pasing namambahen harajonmu lambin marataridahan di dunia. Ukapam mahurnami marhite tondimu. Ase lambin ni dida iboto. Jana hamalas kon hurnami bueni sila layakmu. Nadopi jalohanami pakon nasiol beremuope ubanami. Ajari hamma hanami lahu mangundoskon galangan nami. Napatut galang konon nami hubamu. Jalo hamma galangan pakon tonggo elekalik namion. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin tondui daging urap pagogohne. Tondui dagingmu. Bye.
Ham Tuhan ne bata paridop niuhurna sumurung. Puji-pujian pakot terima kasih do talup sombah konon nami hubamu. Kalani marhite dop niuhurmu itu buko kam do hanami padua halihon. Hubani haguluhan nagok pangarapan. Marhite parpuhon ni Yesus Kristus humbani namati. Domay talon ham sibolis. Hamatean pakon nagoritur na mangele mahanami hubamu. Asi pargugoy ham mahanami laho makaguluh kon hamonangan muin. In mahumana patotap kon hurnami laho marhasadaon. Marsaksi pakon mangidang. Bani ganup ari-ari ni guluhnan. Maido mahurmu. Balosi ham matongko namion. Naipada sanami ibagas koran ni anakmu. Yesus Kristus si hokop hanami. Hamba panami na inagurias. Say napapasing maguranmu. Say roh maharajon. Say saut marosu ni urmu inagurito ngahon songon na inagurias. Birehama ban nami sa doon haguluhan na riyad. Sasap hamba dosa nami songon panasap nami. Bani dosa niya soman na mardosa dopak hanami. Ulang hanay bubay ham huparlajuan. Palua hamma hanami kumbani pangago. Nasyam. Jana baritahon nasyam may tongah-tongah ni si Paju begu-begu hamulyon. Itongah-tongah ni bangsa-bangsa halongangan na binahen ni ay. Jalohamma pasu-pasu humbani Tuhan na bata. Ipasu-pasu anjahay parot Tuhan na bata maham. Isondang kon Tuhan na bata mabuhini hubamu. Janah maido mahurni mangidaham. Hidupak kon Tuhan na batama bohini hubamu. Janah ipasorap madameni hubani tondimu. Amin. Dear pai mamula kita mandoding kita doding tahun bani buku doding haleluya nomor 450 ayat sada pakon 2 baya 2 kenari ubatana mangidangi sadarion ase ilubian mahita ase isalami jemaat salam covid maratene baik ganupan si dalanan men